If you just joined us on the System After Dark, this is a homegrown number courtesy of E3 and Cracker. Bulla, how's it going? I'm D, your host on the System After Dark, right here on Today FM. Today's hit music. You can catch me weeknights at 7 p.m. That's from Monday to Friday, only on the home of Today's hit music. And don't forget, that's D with you every weeknight on the System After Dark. Even got that homebrew flowing. Ni sambula sai Kongo na Vakaleleka ni nonde tukutuku. Era mai mati rona tangani na mataka indai na ngona edonga kina e nandona bunikau na motokai ro bundoka tiku mai. Nio tina nona siang ni bakatule wataka babinaka on reiba, indona wabu kini ngoni sala e na singa toka veli. Ni tukutuku mai na tambatakadaka ni obisa, o ya ni ayada na bakadalaka, wale kata na Nandurlolo Research Station. Sianga tiku ni sekilai o rona mati ango, kasi tosta litiko na bebangangai ni tambatakadaka ni obisa. Sa kadibaka ndendai na matata ni bebangangai membaleti William Soko na iliulu ni tambatakadaka ni obisa o Major General Ben Honevald. Sa soli na kia na bangangai na kisiongo kina tambana ni Internal Affairs ni obisa. E kai ni ke bakai ndona ibang dinindina tunde ni oka na nona mati o Soko indona nona ibakalesi-lesi. Ana bakadingoi kwa mai na tambatakadaka. Amilenga o Soko e nambung ni buke lulu ka kila ka samataki ni a moku mai virna ubisa e nangona besu mekina ni utina nona beitaki e nandona kisi ni mbutako mai nandi e na madha o saoti. E roa mbose na kabende endai ni ote vitu na mbaki na mata ni bibu notani e na nonda bunua o ratu ino ke kumbu ambola kena kena isama New Zealand o mare mekali. E baka idhuri nonro vitalano e na otela na tano o mai nandi. Ya tandu mai kina nonda bunua na singalevu ni kuwa mekali. Bakaritaka tiko mekali na nona marutaka na ibagarau ni kia na bagarutaki na bending dingi enta baka na mata tiko ni kina e na ngaunongo. Kiningito e bakaritaka na mata timi ni nanronga ni ratosa baka dhore vida na bisau kina timi ena kena na maki na finala ni Skipper Cup ni mataka waka usibi na kena siang ni bina kati me na labeti na rara ilawanga. Na bakatila wata katoka na ngito na lama ni rara ma ni tim ni nanronga o ratumeli kurisaru katoka ni tutu ni fly half. Ngona ngito ni ambaki me bakani rona beita bula kitiko kina na timi tuawa ni rakabia na nonda bonua ona itasiri ke nanronga na tolu na koloko ena akavi. Sekangori ni Vakaleleka ni nonde tukutuku ni mo demanda. Sambulu bida mo ro chumena mataka ni koni rongo ni bibo ko marata ke misa lopo. Ni ana ni sambulu bida na sero gori sana no chumena kira na mo ro chumai. Tuna sele. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kela pa. Na magi kira ni bibo mataka mondi chikira mo rombu kamena ono kena diwa ena bulu FM. Ambala.